Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Mwiroreri witu wa Just Kenya TV orege thiini wa ceceni ino ndukijitikiria ngunyiti ugeni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika kure nenda-ini citu cio kinyaniria na wewe hau ngihoka ati wewe thayo wa mwathani otaguo nie mwena uyu wa studio ndi thayo ana ngai akanjiga o wega o kuria thiini wa Facebook mwiroreri ri o ria tugithite na mbere kupokea taarifa kana mohoro maria mokirio muthenya wa umuthi o maria makuonanagithia ati ni gukorwo na guthikiririo gwa kesi ya Jeff Mwathi tariki 10 mweri we 8 mwaka wa 2023 kana mwaka uyu tukiri ni ati mundu gwe DJ Fatxo muini guthi thutha wa muthenya mukoro akirikiria rwimbo ni anekarite kwaga kumakio ni uhoro uyu na njugi uguo ni tondu ndakoretwo agiposti maundu mothe wigi report hiyo kana update hiyo ikikorirwo ya rutwo muthenya wa umuthi na kuringana na uria agikorirwo aposti kahinda kanini thutha wa update hiyo gukorwo ya onekana kuria thiini wa nenda cio kinyaniria DJ Fatxo ni akorirwo akiuga atiriri I'm in awe of your support and love watu wangu, much gratitude to you for being so supportive, another milestone was achieved, nashukuru, thank you for watching and sharing my new song 102k plus views in Tokoyo. Mashini mwa maundu maria mundu gwe DJ Fatxo kana muini gwe DJ Fatxo akorirwo post thiini wa Facebook yake na dikiwe we mwirore yo gukiuga atia kumana na maundu maya ni tondu DJ Fatxo ndakionekanite juge maoni makwa ni ati ndakionekanite kokemakio ni uhoro uyu uria ukirutirwo kana update ni irekirirwo yakirutwo ya mweri we 8 wa guthikiririo gwa kesi ya Jeff Mwathi kana ukiuga atia tahe woni waku thiini wa comment section tuonane kaida kage gatari karaya.